Dobrodošli na kanal Vrata zdravlja. Kliknite na prati kako biste mi pružili podršku. A tu je i nova funkcija Pristupi. Pristupite kanalu Vrata zdravlja kako biste otključali sve pogodnosti kanala. Veliki pozdrav! Ubija ćelije raka, poboljšava krvnu sliku i čisti našu jetru. Samo šaka ovog voća leči celo telo. Zbog svojih nutritivnih vrednosti i također kompleksnih sastojaka, kupine dobro deluju na naše srce, metabolizam, smanjuju također rizik od moždanog udara i dijabetesa. Veoma su bogate vitaminima, mineralima i vlaknima, visoke antioksidativne i nutritivne vrednosti. Siromašni su kalorijama, ugljenim hidratima i mastima, što ih svrstava u sam vrh zdravih namirnica, koje su veoma poželjne u bukvalno svakoj dijeti. Kada je reč o lekovitosti, moćan su antioksidans, smanjaju stvaranje lošeg holesterola, LDL, jačaju imunitet, krepe organizam, pomažu u očuvanju kolagena i blago pročišćavaju creva. Pošto sadrže betaine, sok presnih divljih kupina podstiče pravilan rad ćelija jetre i također je štiti, dok istovremeno povoljno deluje na žučnu kesu i čisti čitave žučne puteve. Unoseći što više kupina, smanjujemo rizik od raznih bolesti srca. Galusna kiselina u kupinama je antivirusni antioksidans koji se koristi za lečenje psorijaze i hemoroida. Ovo voće sadrži kumarinsku kiselinu koja smanjuje rizik od raka želuca. Također sadrži antocijan koji onemogućava rast i širenje tumorskih ćelija i tako pobeđuje u borbi protiv raka kože i raka pluća. Kupine su također bogate taninom koji zateže tkivo i sužava krvne sudove, pa samim tim su delotvorne za zarastanje rana. Nekada se kupina u tradicionalnoj medicini služila kao odličan oblog za rane. Kupinovo vino je najbolji lek za anemiju. Kupinovo vino bogato je vitaminima i drugim mineralima i ima veliku hranjivu vrednost. Odavno je cenjen i dokazan lek u borbi protiv malokrvnosti. Stručnjaci preporučuju da se za poboljšanje krvne slike mjesec dana pije decilitar kupinovog vina dnevno i to pola sata pre svakog jela. Osim gvožđa, ono sadrži mnogo vitamina C i B, folnu kiselinu i pektin, poboljšava cirkulaciju, ubrzava rad creva, reguliše krvni pritisak, jača imunitet i otpornost organizma. Također pojačava apetit i pospešuje metabolizam. I naravno, ukoliko vam se današnji video dopao, ne zaboravite da ga lajkujete i da se klikom na subscribe pretplatite na kanal Vrata zdravlja. Veliki pozdrav!